ariko nuko ikintu cya mbere urumva wamenya ku muntu kumva uranyuzwe mu muco wa kinyarwanda ni amakuru ye. Ntago ari umutungo we, sibyo, ntago ari ibyo yariye, ntago ari ibiki byose. Ibyo byose bikubiye mu muco wacu wa kinyarwanda ni amakuru ki. Itangazamakuru ry'imikino ni kimwe mu biri gutera imbere mu Rwanda, aho umunsi ku munsi havuka ibitangazamakuru byigenga bitandukanye kandi bigerageza kwigarura imitima y'abakunzi b'imikino. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka ku rutonde rw'abanyamakuru 10 ba mbere b'abahanga mu Rwanda. Ni urutonde twakoze twifashishije ibitekerezo by'abakunzi b'umupira mu Rwanda, by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga zirimo nka Facebook, Instagram, Twitter n'urubuga rwa WhatsApp. Ku mwanya wa 10 turasanga ukurikiye imfura Eric Tony. Uyu munyamakuru amaze igihe kinini muri uyu mwuga, aho yandikiye ibitangazamakuru bitandukanye birimo nka Ruhago Yacu, Rwanda Magazine n'Igihe, ari naho abarizwa. Ni umwanditsi wandika inkuru utasangamo ikosa na rimwe. Ikindi azwiho mu kwandika inkuru ndende ndetse no kwandika inkuru y'imikino iri kuba ako kanya. Ibi bikaba bitajya bikorwa n'undi mwanditsi w'ikinyamakuru cyo mu Rwanda. Reka tujye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga Rigogalus. Uyu munyamakuru kazi ukorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, by'umwihariko kuri televiziyo Rwanda. Amaze imyaka 13 mu itangazamakuru, aho yakoreye Kiss FM na Radio 10 ndetse na TV 10 Rwanda. Numwe mu bazwiho kuyobora neza ibiganiro ndetse no gusesengura neza, akaba ari icyitegererezo ku bakobwa bifuza kuzabamo abanyamakuru beza. Ku mwanya wa 8 turasanga Hagenimana Benjamin Gicumbi. Uyu munyamakuru wakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo Radio Amazing Grace, Radio Shingiro, Radio ndetse na TV 10 na Radio BNB FM. Kuri ubu akaba ari abarizwa umwe mu banyamakuru b'abahanga mu kogeza imipira, kuvuga amakuru no gusesengura amakuru y'imikino ku mugabane w'i Burayi. Akaba asanzwe akora ikiganiro cyitwa Sport Bar gitambuka kuri BNB FM kuva saa 12 kugeza saa 3 z'ijoro. Ku mwanya wa 7 turasanga Rukajurikana. Uyu munyamakuru wakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo nka Flash FM, Contact FM, Radio 1. Kuri ubu akaba akoreye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, aho akunda kumvikana mu kiganiro urubuga rw'imikino gitambuka kuri Radio Rwanda. Ni umwe mu bari kuzamukana imbaraga zidasanzwe muri uyu mwuga, ahazwiho gusesengura neza adaca ibintu ku ruhande. Reka tujye ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga Uwinganye Fuad. Uyu munyamakuru wamenyekanye kuri Radio na TV 10. Kuri ubu akaba akorera BNB FM, azwiho ubuhanga buhambaye mu kogeza no gusesengura imipira mu mugabane w'i Burayi. Asanzwe yumvikana mu kiganiro Sport Bar kiri muri 5 bya mbere bikunzwe na benshi mu Rwanda. Ku mwanya wa 5 turasanga Rugangura Axel. Uyu munyamakuru umaze imyaka irenga 13 muri uyu mwuga, yahereye kuri Radio Authentique, anyura kuri Contact FM na Flash FM. Kuri ubu akaba akorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru kuri Radio Rwanda. Akaba umunyamakuru wa mbere wageze umupira neza w'amaguru, bigashimisha imbaga nyinshi y'abakunda ijwi rye riberanye n'itangazamakuru. Ku mwanya wa 4 turasanga Imfura Yacu Jari. Uyu munyamakuru wakoreye ibitangazamakuru bitandukanye birimo Ruhago Yacu, Fan Club, Radio na TV 10 ndetse na BNB FM. Kuri ubu akaba ari abarizwaho azwiho ubuhanga budasanzwe mu gusesengura umupira w'amaguru, ndetse n'umwe mu banyamakuru bazi gutara amakuru atazwi n'abandi banyamakuru. Ikindi arusha bagenzi be, buri kanya ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye abashyiraho amakuru y'imikino kandi agezweho, ku buryo byorohera umukunzi wa Ruhago kumenya buri kimwe kigezweho. Ku mwanya wa 3 turasanga Bayingana David. Uyu munyamakuru umaze imyaka irenga 17 mu mwuga w'itangazamakuru, yahereye kuri Radio Salusi aza gukomeza kuri Radio na TV 10. Muri 2020 afatanyije na mugenzi we Bagirisha Dodier, Shadow Castar ndetse na Ntarindwa Theodore bigeze kuba vice president wa Kiyovu Sport, bashinze radio ya mbere mu mikino yitwa BNB FM Umwezi. Bayingana David azwiho kugira ubusesenguzi burimo amagambo arimo ubuhanga buhambaye, bikaba aribyo byatumye yigarura igikundiro mu bakunzi b'umupira w'amaguru. Ku mwanya wa 2 turasanga Sam Karenzi. Uyu munyamakuru wakorera Radio Salusi, Radio 10 ndetse na Fine FM. Buri gitangazamakuru yanyuzeho yagiye ahabwa inshingano zo kuba umwe mu bayobozi bakuru bishimangira ubuhanga afite, kimwe mu by'abakunzi b'imikino bamukundira.
niwe munyamakuru wa mbere mu Rwanda umenya amakuru abandi batazi, akagira ubuhanga mu gutangaza akantu ku kandi. Ko muri bateye benshi amatsiko bizwi nka Operation, ikiganiro urukiko rw'ubujurire rw'imikino yakoraga nicyo cya mbere cyakurikirwaga cyane n'abantu benshi kuri YouTube. Kuri ubu ngubu akaba yarashinze televiziyo ye bwite. Reka tujye ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga Bagirisha Jean de Dieu, uzwi nka Jado Castar. Iyo uvuze iri zina buri muntu wumva radiyo ahita gutega amatwi kugira ngo yumve icyo avuga kuri Bagirisha Jean de Dieu. Ni umuhanga mu gusesengura umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse no ku isi, ndetse n'indi mikino itandukanye irimo volleyball, dore ko yayikinnye igihe kirekire. Yabaye umutoza muri uyu mukino ndetse aba n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda. Uretse kuba Jado Castar azwiho kugira amagambo arimo kuri kwinshi, ni umwe mu bashinze Radio BNB FM Mwezi, ndetse yazamuye abanyamakuru b'imikino benshi, by'umwihariko baba bakoranaga niyo watumye baba ibihangange mu byo bakora. Za n'ubu ni icyitegererezo mu banyamakuru bose bo mu Rwanda ndetse n'abafana bifuza kuzagera kuri muri uyu mwuga. Abo nibo banyamakuru b'imikino 10 ba mbere b'abahanga mu Rwanda. Mu rutore twakoze dukurikije uburambe bafite muri uyu mwuga, uburyo bakoramo, uburyo ibiganiro bakora bikurikirwa n'imbaga nini, ndetse twanakurikije uko bakunzwe ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye zabo. Jye mwari kumwe Bwigize Umunsi. Niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yizewe tukugezaho buri munsi.